Vaša svetosti, jedna od tema će biti i odnos vere i bolesti. Sve više takozvanih tih modernih bolesti, bolesti 21. veka, to su depresija, kriza identiteta, pa čak i bolesti zavisnosti koje su uvek postojale, ali sada je nekako u narastajućem tom obimu. Tu najpre mislim na narkomaniju i alkoholizam. Kako vi tumačite taj fenomen i kako bi čovek trebalo da se bori protiv tih bolesti? U suštini, greh je ono što donosi smrt. A razume su, bolesti su vesnici smrti. Tako da, savlađujući dolažeći do toga da imamo mir sa Bogom, onda će imati mir u duši, a to će onda djelovati i na zdravlje i tela u mnogome. A smisao stradanja i smrti, to nam je rešeno u pitanju u Hristovom i stradanju i smrti, ali i vaskrsenju da bome. Stradanje bez smisla ne mora čovjek da prihvati. Ali sad, ako ne nađe on pravi smisao, on čovjek mora tražiti jedan fiktivni, lažni smisao, ne može da živi bez nekog smisla i cilja života. Pa onda on traži, ako ne nađe pravi, traži fiktivni. Sad tu je ta muka. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala.